Hello everyone and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Manang Biyana! Hello papagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan nga intay basa ka ni drama itakat manipod ka ni pagayam tayo asinyang saan na pudpudno anagan. Ngamsakbay na, kablawan tay mampay ni Ma'am Remedios Usonen, Maybelline Mangali Usonen, Mayvi Usonen, kani Lisa Duldulaw. Kastoy manti ko na ni pagayam sinyang. Dear Manang Biyanang, may papan iti aramid mi nga agasawa ti kayat kwa pay drama kan ka. Kat sapay la kumata makaita di ti adal kan leksyon, daytoy akapadasan me. Nalaing kami ngamin nga agbulod. Bulod kalimutan ti style me. Wenno saan mat change item. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Idulin mo daytoy sinya. Nay, akin martilyo ditoy. Kabarbaron samat atong. Ginatang ko Kabarbarong nga raw, di ginatang ko. Kagagatang dayta, idulin mo. Sigurado ka? Ay dinakman alilawan alaklakayan. Amo konti style mo. Style ngay bagbagamag. Aguli magkamamulabak, bakit ha? Karupropan matay sigod ang martilyom daytoy. Kastoy matlati kulor na. Wen, tapaburitok dayta kulor. Idulin mo Di mo iruruar. Jakpay usarin dayta. Binulod mo dayto anya. Ay na, basta idulin mo kaling. Unay ka na iya. Sumanao ka pa'y daang. Aldaw, adangatan ni uncle mo di tabarayda. Ay, kasla nagpailim at itay tata. Ay, sayang. Diyak na sangbog. Isublik ko mato'y martilyo na. Awan magagayam di tabalay na. Adansan ni auntie di tabalay da tata. Ay, diyak mapan di tabalay da. Tama nga no ibagata ang tanunag di asawa na. Ibagatang tukid day, akal kalungag ni bakit na. Si kaman lang ipangibat siya akong di ti martilyo. Ta isublinto ken kuhanaan niya. Ha? Ay ka, wala tata. Sige, tao sarag man pa'y. Natukol nga min ti martilyo ka. Diyak pa'y nakagatang iti sukat na. Oh, sige. Alabon, usarag. Oray sublim to, ninturo may abulan. Tapno adda aramatam. Oray makalawas lang usarag, tata. Sana balay. Ta ipakadak tokin ng kilikaw. Ibagak nga dakanyak ti martilyo na. Awan problema. Usarim lang kanakan. Abay, kaanaw ngayon sublina. Ito'y lang ang kan. Naimpagman kahit sublina. Sige, usaram lang kanakan. Oray, tadyak pa yung usaray. Antay, adan ang kan? Karuruar na. Napan na impastaw, dagitay kalding na. Isublik ko mato'y martilyo ng tay. Da kayo na ati pangibat siya. Sige, yagmaw, taited kuntaw, aldaw. Sino tinangtad dito lang? Jay ka anak ni aldaw. Day takanutay binulod jay kumparim ani atawng, binulod mo't ni aldaw. Kat ita, isublinan kan ka. Apay nga akasta. San samot aday tatay martilyo? Isumot day to'y. Color blow, ti pagigaman na.
Well, ngamdahan da itan. Kano ka barbaro tayo martilyo? Ah, Dimahan kita lagos ay. Ahaw! Imposible ah! katuan siguro Ay, sana ba balay? Yagmaw tayo sublik na ta. Sino nga iti pangisubliam? Kaya kumparit atay isutin ang bulol inay. Ay na paray, oray lumnedak dito nagtagdirak na agul-ulbuda. Kabarbaro ngayon sublik kina Aldo akanakam di martilyong. Anya, apay karoon nakastangan. Nakadadaan mo tan. Imposible ba na na? Damagam ijay ka anakam aparay. Talusyak, insublik ka barbaraw. Ang mga no insukat di ka anakam. Dahito yan kibagbaga. Iso adyak kaya tagpalpabulot tayo. Pasensya kan pare Jak ngamin amaw kasi gayam ti ugali di ka anakam. Ag sukat gayam iti gamit. Nih, adakan. Nagpuam. Malumi na. Di ka pa'y nakalutaw. Walis ting-ting matagam mo. Wan, napan ko binulod. Napukaw mo, tantay walis ta. Unayag. Pati walis, muludan. Ay, agtal na ka man mo. Kuray mo't sika. Tila mabulbulod mo iti karuba. Sa inton isublim sa balen ti sublay. Layuan mo man. Lawat kamot abak-bakitan. Anawa anak, tamapaisuan ka nga men. Ay nasumba na ukak. Agpada tamoy lay ti ugali. Sana kasigo da kastoy, atong. Kano'y nakaran naklang. Isong agbubulod akmatan. Ada di bakit mau si ka atong? Ada. Sumrek kayo anana-aneng. Ay saan? Ubay ko la kumala antay binulod ni bakit mo awalis ting-ting kaw. Anya day jay, nananang. Tay walis ko binulod mau. Isubli mo na. Tanay usarak maut. Kunam nga isubli madagaws nga mawan maut. Anya binulod ko. Kawang mabinilbulod ko kada kayo, nana. Ay nagloko kan. Adamot atay binulod mo awalis ting-ting kaw. Ay nalipatan nyo siguro, tinangikabilan nyo. Wano nang ipabuludan nyo. Sana siyak, ang mga nukaruprupak lang tibimulod kada kayo. Ay didak manalilawan sinyang. Si kangaro di bimulod. Ay so, sagkabaw kay ngaminan, nana. Iswadi yun malagip dagiti pabuludan nyo. Ay sana siyak, awan binulbulod ko kada kayo. Di da ka man pagkakabawan, nananan. Ha? Walis na aya di binulod mo sinyang. Wen, ngam di mo ibagbagay ti sabali Pudno mga dakab-kabaw day dya bakit? Iso nga urag darum day jay. Di dan tumalapat tiyun ta dakab-kabaw nan. Ngam nalagip na mo't asikatin ang bulod iti walis na. Bye-bye Porsonadak ngamin day dya walis. Ati dug, sana masapul nga agkubuak nga agwalis. Saanin amasapol agumatang taiti gagawaan ta dito balay bakang basta amutang aramatan ti utek ta. Wen lakay. Kumare, mabalin abuludan tay dakkel akaldero yo. At da ngamin bisitak inton bigat kat nagbabasi mo dagitay kaldero may. Ha? Sapay inis-isa kung dagitay kaldero may maray. Pinasilang ko iti kastaunay. Ay kat isak tumat ano isublik mare. Pasilang agtumat iti kastaunay. Ha? Ay, mabit lang raw tay nakalaan. Manaw ti buludam. Ay kwa, ay may salaang mare. Basta tay kadakkelan kan katibkeran. Nene, apay, anyat pagkakaribuswan niya, kakalugaran. Ay nakakaataw, natakawan ka numan ng dakaryaw. Kaano pa'y? Idi parbangon ka numaut, tinakaw da ka no ti duasil pun di apo ko na, kentay bag ni bakit na anangina, at dapay ka no karga na akwarta di bag na. Anya, sino ko iti nagtakaw? Atap da adayo ka no dagijay nga agtatakaw. Ay, nakabukbutang mo dagita at tao.
Idi na panalawas, natakawan mo't da asunta di tadaya. Anya, ay asos, nagawan ka ti babain tagitang agtatakawan. Ay, naimbagla day, ta saan ko nga ugalit agtakaw, agbulod iso. Yung nagtadag ito eh. Tamang ano pidutan dagitag tatakaw atong. Sige, sige, nalakaayat ti matakawan. Huwag nga roda. Sapay nangina dagito yung agamit. Nagalaam nga dita butas mo aping. Binulod ko idikin ni Diana. Nangina ka no daytoy kahit. Madlaw nga rod anang ina, tanalagda. Kit isublimpay. Saan na? Di na mo ilapagan ano daytoy. Kukuha ko na. Nalipatan nanday to abutas na. Nagkapumanan ayasin yang. Nakasapsapa rin mo ka. Di ka pala nakaimukat. Ngam agkaiwara ka man ang di ta kakaaruba. Adda ka naman nagtakaw idirabiin lakay. Anya, kasino tinatakawan nga? Da sa turnino ka na o. Kwartamot ka naman ang titinakaw da. Nasurok ka no a 10,000 pesos titinakaw da. Ay, sus, nagdakkel agatan. Pauit ka no tikabsat na day ja kwarta. Tapagpuunan da ka no kumay tinegosyo. Ang tinakaw da magkanon. Sayang ang arod no kasta. Di dalagbutan dagitang agtatakaw. Ay, wan nga rod Nagdakas da ramid da dagita atataw. Nagpintasan da ito'y baga nakasabit dito'y likod ti balay da pare kariyo. Nabasbasamot. Natuduan sa. Di dan sama pagananon da ito'y abag. Nagpintas. Bag ti babae. Ay, agin aawag akman. Pare kariyo. Maridalen. Ada kayo. Di yun samot kaya to'y bag-an nakasabit dito'y likod ti balayon. Awan sumumbat. Ay, lukatak man day to'y. Ni, at magkarga na bulpin kan make up. Nabasbasa. Malaag day to yan. Di dan pagan ano day to'y. Sapay napintas abag. Marisinyang, nalpas mo nga ino sarje dakkel akaldiro may. Ay, wan, nalpasan maray. Alaag man nga rod maray, tapaglutwak man iti tinupay. Taglako akman inton meeting tayo a senior citizen. Ay, mabidlang mare Urahin nak dito'y balkon tay nakalaan ti kalderaw. Nay, sa balimot day to'y isubsublim a kaldiro maray. Ay, nay, isumod day tatay kaldero maray. Sa bali maray, daan day to yun. Kun naging pis day to. Kun dakdakkel tay kaldiro maray. Ay, na, di nakman alilawan maray. Day tamot tay binulod ko a kaldero. Sa bali nga road maray. Di may papilay. Di nak mapagbalinan nga ulbod maray. Ha? Day tamot ta talaga tay binulod ko. Alamon, tapumanaw kan. Ay, jak tuman lang bulbulod kan, talilawan nakmat. Apay ngay akas tamaray. Nagpintas di kaldiro a binulod mo. Ngam apay ngay anagdaan mo't day ta isubsublay. Pingaw pay, awan may sa apagigaman na. Katalaga mo't ako kwam day to'y mare. Amok ton no maminsan. Picturak to ti buludag, tapno day bidensya. Awan kat babain da. Agbulod da. Sano'y sublida, sa balinti sublida. Ay na, amom lang arudan ti style lang di kagasawa. Ngam, pinabulunan pa lang abay. Nagtalakak takumari ka nga raw. Kunak ano nila kay nalang ti kasi ti ugali na. Ngam agpadpada da magayam. Ala, amom tao dumaminsan. Di mon pabulunan ita. Ngam kasanun ngay tay binulod na akaldiraw. Ne, nangalaam di ta islingbag mo atong. Nagpintas mat. Wow, leader da ito. Nangalaam kunak. Ije batog ti balay da sa turnino. Nakawara mong iday.
Kat amangan mo't nubag ni Saturnino. Diyak ka mo Diyak dinamag na. Tanukukwa na. Di na lapagan ano na ito yan. Nakawara. Anya? Ay, uray siyak. Adamo na alak abaglakay. Inwarada mo laang. Isu nga inala ko na. Di na pagan ano. Alaan, tata sayang. Tata, intay makidaya ijilaang. Abay, sino at agkasar? Ni Marlon, tata. Intay makipangan. Gawa na. Ay, ada pasala na nga ta. Adda, tata. Kitnukumbo talang na. Ay, wow. May garo na. Sige, umay kami kinibakit baraw. Usaram ta isling bag mo amapan makidaya atong. Why, si Kangay. Kausarok mo ta. Adabado ka kapadpada ti kulor na. Agpares. Uray siya. Ag leather jacket akmal. Tapno maipares iti isling bag ko. Kahit agrubat ang arudan at ni aldawan. Tapno masapat ang makapila iji panganan. Day! Day, kan siya mo tay sandal tay ka anak kaksinyang. Anya kay mutin. Nagbigsa mo tang iwat yung nana. Agbibigbig kay mo. Kahit isumag, nabayaga binulod mo day ta. Ngam di mo insubsublay. Karo-pro pa na lang na ito'y nana. Ay, di yun mo tilawlawatan niyo. Di dakman ibabain dito'y. Nanasinyang, tay samot bag ko day ta ino sa riyo. Tay bag ko anatakaw day ta nga adda karga na akwarta. Ha? Sigamot gayam tinang takaw iti day ta nana. Ay, ala. Ay, sana po no na ita. Ha? Ibasar na sa Torino. Saan ang nagtatakaw? Ha? Sikat na nagtakaw iti pagkinkortak. Bagko na din sa man. Bago matino sa ni Nanasinyang sa turnino. Ang tatakaw kayo. Ay, naawa na mo ba iti pagbagayaw? Ay, saan kami nagtatakaw? Lakay, mapanda ka no iji barangay hall. Agsasarita tayo kano kadagiti kalugaran ta. Anyat ko ang langay iday. Awan mo basol ka. Saan ka magagtatakaw? Di sa mo tinakaw na iday. Isungarod ama panta. Ipalawag ta ti amin. Ay, pero wiso dagi dya abag. Ay, wangarod Imbati siguro dagiti agtatakaw dagiti abag idinaalad ang ti kargada. Mala, mapandang arunay. Tapno madipinsaan ta ti sayd kabakay. Ay na, agyaman kami tanaawatan niyo ti palawag may kakabsat. Huwag kakabsat. Saan ada kami tagtatakaw? Itong maminsan, di kay basta pidot latan iti gamay, tasan nyo ako kwa. Ipakadayo pa yung umuna nga na. Ay, uwin pare. Ay, pag nakman mi day tiyang inarapid may. Isublim nga rudan atay binulod mo awalis tintin ko sinyang. Ha? Kinuray tayo martilyo pare ataw. Isublim ko ma. Daan nga may tayong sublim. Kantay na pintas akal diro may marisinyang. Isublim ko ma. Awan, isublik, mare. Sige. Ipampaminsan mintong nga isuble. Pati pa itang martilyong pare. Suri no sa balit yung sublek. Ay, sorry kadagiti nagbuludak. Apo. Promise, isublik amin dagijayan kakabsat. Rumbang lang. Tamaditar aramidin niyo. Saan ada saya at tikasta? Wala na, wanway. Saanin ang maulit tinaramid may. Wan kakabsat. Promise, agbalbaliw kami ni ti asawak. Saan kami nga agbulod iti urayan niya? Tapno saan kami ang masulisong nga garamid iti may kaniwas? Kastaw na iti pan nakapabain me iti daydagundaway, gapu iti kasjay napasamak. Tinongpal mi nga rod, ti karimi iti asawak kat nagbalbaliw kami. Manipod idin, napintasan tilinangan me kadagiti kalugaran me. Ala, day taman ti pasamak, ajak tupulos, malipatan. To'y pagayam mo, sinyang. Ala papagayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang
In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, matutudo nga aldaw kada tayo amin kasapulan tinan ananganad iti sa dinuman apapanan tayo. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan nga intay drama kanibasay tak at manipod kanipagayam tayo sebyo sa napudno anagan. Ngamsakbay na makablawan mampay, The Dragon X The Gamer, Immaculada Santos, Imelda Cabang, kani Jaime Rodriguez. Kasiman ti kuna ni pagayam sebyo. Dear manang biyanang, adanak mi amartir. Tauray kasano ti kinaulpit ti asawa na kankwana ay ayatan na kanulatta. Kat kanayon napakawanan tunggal agbasol kankwana. Rugyak tag salaysay, idi balasang pailaang ti anak mi. Ay! Ay, sino dinarastong dinataglaman kami? Nabartak manan ni Aryaw, nakaigamanan iti binalsig di takalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, ay, Ay. inyidanan di takalsada. Sa paijay nga mo tinagiddan Ay, na. ay maturog manin di ta. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasin. Uwan nga rod di lagnaknak mo day talakay. Inaklakay na, tikinartak na. Un nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Ta natay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw nga min ama stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapoy tinakaro nga stress. Ha, ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wan nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit pasablugan na manen nakudak. Ay, saan man? Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan amati kakaiso na nga anak ta. I love you. I love you tau bakay. O ala, sumer ka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito balay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte, dado. Aramot kayang bisita nada. Kuntatan, ni Biday. Ni Biday gayam na ito. Kung nakaano asinam, dakmot mabigbigan. Sige. Panawang kayo. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Lumat lalay! Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Bay-bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasano ngay? Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da pailaam mo. Madanaganak namin, Biday. Amang pagkasarinda ta adagos na maamuanda ang nagkinaawatan ta. Diyak pa'y nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamo kadananang kantatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay iti anyaman nga oras. Tani,
Siyaklatan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da kadata. Awan matdaldala pusen ta tao. Ang mala. Agpudnutan to nga rudan kadagiti dadakkel mo. Nakaumay ka dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pay, nanang, tatang. At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Ha? Anya? Ay, Ngam, ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y ornong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni Biday. Iso nga pangasiyo, ta di da kami kumaapurain nga kasara. ay di ka madanagan, Dado. Ta, saan may nga ramidan ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano, saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anyamot daytan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mong iti hustaw. Sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Wag! Ay, Biday, apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yung kadikayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, Biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbag tit na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti amana a bumagtate no malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. Why? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dya lalaki. Ni Rimondo lang ang taklunam. Tanapingat ngagdatdaton kan kadayjay. Manjak! Anyamot day jay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutan? Hay, sinaam kit di day dya lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kantatang ko. Kayat ko ngam, anyang ay tigastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin ayat tikasta. Kat mabalin Kan maysa, no agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam tikasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, hawanin na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, uwan nga rod. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tumata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay danak ta. Kasla makit kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na.
Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy tinakaro a konsumisyon na. Awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaidan ta, biday. Jak kayat ti agawid iti balayo. Uwan dado, dito'y ti pagnaidan ta. Ano sam ati panagbiagmi ka ni tatang ko, sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turan! Ala dado, nabartak manan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pa nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Uwan da kay. Mabayag ka di pa malpas di. Kabkabitsin nyo a kalsada. Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Oh, mala, agan anos ka dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ando kami ngagtrabaho, iso naragsak. Alang nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumutan lakay. Hey, Dilay! Lukat ng Dilay! Ha? Ala, ni dado day jaya. Agong ungot samad. Inaklo ka ta na dagos tiri daw. Ay. Apay yung dado? Apay nga akong ungot ka. Apa yang nakatrang katiri daw? Antay lemang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbot na! Anay ko? Tibibig ko! Abaya dinanog mo, tibibig ko ngay! Anay ko? Bimtaksan! Basta ti manghanap, ti manglilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, dado. Alala, sumrakan. Agpalas kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo mo't baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing kami tayo! Tingnan! Anyat kay kayak ngaykin ka. Kat nagdakalan ka a tao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami tayo! Laban! Awan kay kayakin ka. Kasta gaya, ma! Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan ka ito, babay! Ay, delikado. Reingak ni tata ang taagpaaraya. Takkan ko na. Nanang. Na, ni, apa yan? Anyat sang biday. Anya day takarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sobrang kamampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti bagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan tumang ngamin. Basta sinakon ni Dado, nanang. Manjakon! Kanya kay ita. Ihustaw ti imbagami kaninanang mo iday. Damdamo yung pailatyag din na. Ngembrim waran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwa na tatang. Day tati maganap tinatangkan ti ulo na. Baso mo mula nga. Agurnungak tatang. Taipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pagan anom ti makidin na kenkwanan no kasta nga apaan na ka.
Tulungan dak man na maka-abroad.Ag-abroad ak laangan. Mala, nukas tate kayat mau. Sige, suportaran da ka anak ka. Naimbag nga orasyon, anang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukunan ni Biday, nanang. Agawin kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasarita ko man ni Biday, nanang. Ay sanan, pumanaw kan, tandinakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na, umay musukon-sukunan. Ay awanan, hindi na kan kayat anak may dadaw. Ha? Ala nanang, inkay ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday ang sawak. Agawit ta ko man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, well, impukisak ti panangsukon ko kin ka. Adangami natin maar ka dita pukis mo. Kan nangalam dita sandong? Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel muscle mo. Talaga ngayon gagarak kinagsandaw. Tapno makitam na gito yung pagpatpatayang madadak kalamasal ko. Ay na! Namiss kunday ta muscle. Ay, sus! Di mo kundutan tamasal ko Ang mga no aglam Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni dadaw. Anya! Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti masel ako nagsублima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya! Ay, kunana pa'y nga agabraw. Anya nga aga broad. Awanan Tanagkapyada man na ni je bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapwam. Kumarit ka, ha? Ha? Ah? Sparring ta! Di ka agidoron Anya ka ba't Dado? Makadandanog ka nga ron. Ang kakatal ti makadumanog. Inka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Di nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asi ka ni Dado nga asawa? Na- Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. Ano? Anay ko! Sika at tinaalas ti aramid na. Naglaad ka pa'y. Sige, tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kasta, ha? Ha? Titibag Dado! Masagsagit ka na! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kan nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang! Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man tinaramid na kan aya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Ken sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang, idarom ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gabo iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, Biday, asawa. Pakawanan na kumahal. Di nakarakupan Dado. Diyak ukasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Kan
Apaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Agbalbaliw ako, promise. Mala, mabit laang nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Bukasta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ng tay dakkalabag na nagawid. Ay, sana mabalin da ito'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul nga agsina kayon kini biday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Jakon aramidan tikas dyan. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo day tao. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan na nang nagkarimot ni Dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman, hindi isunto ati panangidarom ko kenkwana. Sana na maulit dahi chay biday. Ay! Promise. Tinakpagpungtutan. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Mabay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni Dadong! uray kasanuti pa ng pilit mi iti anak mi asumurot kada kami saan mi anapilit. Kat apaan na kami payan gapu iti asawa na. Masuro na kamasyan iti anak ko. Ta nakakaasi lang arudan iti sidong ti asawa na. Ngem nagpakawan ti manugang mi kankwana pakawanan na matadagos. Kat ulitan tumanan ti manugang mi iti aramid na. Kas dilat tataramid dagiti dua. Tunggal agapada agsinada iti sumagmamanungal daw. Inton kwan agden na damanan. Naglabas ti panawan na daan itinadagsan na sakit ti manugang ko aging gaapi musay. Katita na asawa manan ti anak me kat adan upat nga po kume. Kat kasi na nakatumpong itinasingpat kan nagagat nga asawa iso naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan ti pagayam mo Sebio. Alagagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Sebio, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada tayo, amin. Manang Biyana! Hello gagayam na imbag nga orasyon matutudong aldaw kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa Trina saan napud no nagantin tay drama ita. Nga makablawa mampay ni Nanay Maxima Macaranas di Tabimonton Malig Isabela from Joycel Macaranas. Ni Mary Grace Lardisabal kani Edenis Danao di Rizal Purok 3 Santiago City. Kasi manti ko na ni Kab sa Tarina. Dear Manang Biyanang, may sa construction worker ti asawak. Kat gaputa saan nakamapna kiti sweldo na yawawat na kanyak, nagaplayak agtrabaho iti abroad, kat kasi na naaprubaran dagiti papeles ko. Rugyak tagsalaysay, idi umadanin ti flight ko. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, manay? Wala nang. Umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kasta aya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailangan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mat di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kayat na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarot ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda na nang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpot ka ito nga panawak amaneng. Hangka nga agbababae.
Baka gisangpet kakit di iti babae iti balay no ada ako ni abroad. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Jak mo't may turad nga ramidon ti kasta, ah? Dapat lang atan eh. Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. Adda pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubat kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni abroad. Wan mat nga men, maneng. Ang mga no pagsibo ni Rina, adda nyawid mo a babae. Ni saan mo't ananang? Saan mo't kasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rina, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito eh. Habang ada kay abroad. Lay, ada ka mo't gayam nito'y balayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanobliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nag-abroad la jay anak may ag-senyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko bangarod na saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija ay. Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta ka nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito eh. Kanayonak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Han mo nga mo ti ag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti sweldom. Kasano nga roda maka-sideline ak kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga ibagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ro dagi ko kumarek ta naggagagat as asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka doble am tigagat mo. Triple am pakit di Eh, Kat naimbaganan diya sakit itiyan mo. ada pa'y basit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayam ti swildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, permiti sakit ti bagbagyak ito'y. Makabanog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uwin, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple juice kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadut akong ngagluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga akasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit laang tayalaan ka. Ah,
Ay kat, agyaman ak nga rod insan. Ay bitaw lakay, naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na, nakitak ni Maneng amanugang taijay, madamati merienda na. Nakasikawel ngag merienda. Anya? Na ay, imbag man ta, merienda laangan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabroad. Kan nakitak pa'y anangan iti pansit. Agasam nga'y dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na amaw ta aginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sa ama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di ah. Barayo boy magayam da dya manugang mo na dakwarta na. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam namaan nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka ba ta isat mo? Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kadwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang may paray. Pahayin nak pa. Wala, mangan ka. Ta isyat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latama tanak kaw. Angem adda sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay mutla agbarbartag ti aramidon na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglut-luto ti kanan na? Ta agpalpalutong sa iti store ti kanan na. Ay, awan magastusan no kasya ti aramidon na. Si madutmutang manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang aramiden na. Hanang amo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yung ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, tipawpawit mo no panoy-noyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanday dya nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin kan iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Ha? Apay manon aya bakit? Kasladaman basol ko ni tikasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amo kito'y, tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? No agsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga apros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amo kito'y. Karkaro jay babae, naimon. Kaya't kung tagawid, ngam anano saklang ito'y. Bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo ti kwarta. Iso nga ano sa akin to'y. Pagkatapos, kasada araramid ta. Ha? Aramidak nga. Hang kaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak kapay. Anya nga datang araramidam. Merienda kapay kano nga, merienda iti store. Apay hang kang aglot-loto. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la naparte kak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Maditekas na nga ramid mo. Baka no madamdama agsugal kan. Ay madi hangko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hangko nga ipaw iti kwarta kanyang. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka bakit? Basta agtrabaho ka ladta. Tapno damat kwartam. Hangkang agdanag ta aguror nung akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta.
Sana problema kanyak no di na kun pauitan ta damot kwartak tiladyak kayat kat tipadaksendak. Sana po no kita anay danon kan Karina. Sige, tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit isikat kong agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo, nagsarita kayaw ansay. Wan, bitaw. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbang laing data ti dadakkel na. Wan data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay wang gayam niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta idi abang sa asikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wan garod sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Hiso nga rod day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kasta ti kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabahom. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalatta, kat agsingsingput kalatta. Saan ka nga agrebrebel day, anak ko? Nadto iti kwartam, bitaw. Nay, apay, banaw timpawit di anak ta. Dahito ilaan? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin ta mo titi kwarta ta. Tapno ada kautan ta no ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya mat. Manipod pawitan na ta dyan anak ta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No ada makita mo orderam. Ket uray ata mausar mo. Mausar nga? Diyan order mo akapute, di mo maususaran. Nakabitin lang ijay sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag, ket awan mo daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang ijay. Nagalas mo. Peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan iji picture. Ang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo mata kasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang ijay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam ket diretaw. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngay nakagbarte-bartag dita kan agbababaay. Adto tili magasaw. Umanay daytan. Anayimaw na dwaribaw. Bay amman ta ornong-ornong. Ta lakay kan baketan. Kano da emergency pagkastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay an natakot adadakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga roday.
Utangag pala ang bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito istor ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ka to'y kwartak. Inton agpaw it ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahil ito'y man Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang? Aday, Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi Mayla. Ala, saan kayo atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan ni di na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan ante? Ay di ka naglibak Mayla. Mala, idulin mo kay din day ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan, bitaw. Di mo tutupan ita, insan. Amumot ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din nakas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi nakaabroad ni Rina. Una, nang runa ita, ta isudan ti pagpawpaw itan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana dahi ti panggapwa ka mangguray ti asawa. At damat kwartak, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamot na padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan nga dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga tag abroad. Hay, banog nga kan na yun. Mala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanban, nugak nga rodan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amuti ag diskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak kaw. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main Maneng. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskarte. Di mo lang arudan maikan iti napintas sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan Maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsina dan iji asawa na. Ay, wen nga rodra At nananay, isunti umawag. Ay, sumbata mo lakay. Hello, nakaw.
Hello, Tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Hang kayo ko mga agungungot niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay kunana? Boyfriend? Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti pawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Andamot manen ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, Tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ay, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, nag-adumat gayam te asawa na. Adda bakit nga asawa na? Adda middle age. Kanadag tawon iti 20. Anya? Ay, kat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resibo edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan Tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Ta sininaam nga minen. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibyangan na ka. Aniya? Nag-abroad nga rod ni Maning kat di nakon kinunta kapulos. In-block nakpayan iti social media. Sa bagay basol kumatkit dita syakti mo na anang isina kan kuana. Kan ginulibak. Tadakat nga rod madian na aramid ko iti kalabas. Awan nga rodan ti damag ko kan kuana. Sa anak mo na nag-abroad, tadyak maanusan tirigat iti trabaho, ije balasiw tao. Aglutluto aklatan iti merienda dito'y sango ti balay mi, tay supay matapangalak iti pagbiag mi kadag iti dadakkel ko. Pasaray agluaak, tunggal malagip ko ti asawak. Ngam awan maramidak tadinakmeten kayat, nga oray kayat ko kumaamaurnos ti amin iti nagbautan mi. Alakastan, tuigayem mo, Rina. Alagagayam ditan ti nagpatinggan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Kan ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Look at the elephant! So amazing! Look at Animal 555Y25! So amazing! Look at the fennec fox! So amazing!
Look at Animal 5 and 28! So amazing! Look at Animal 529! So amazing! Look at Animal 530! So amazing! Look at Animal 531! So amazing! Look at Animal 532! So amazing! Look at Animal 533! So amazing! Look at Animal 534! So amazing! Look at Golden Retriever Puppy! So amazing! Look at that Siberian Tiger! So amazing! Look at Arctic Fox! So amazing! Look at Red Fox! So amazing! Look at Siberian Tiger! So amazing! Look at Animal 542! So amazing! Look at Red Fox! So amazing! Look at Animal 544! So amazing! Look at Animal 545! So amazing! Look at Animal 546! So amazing! Look at Animal 547! So amazing! Look at the Fennec Fox! So amazing! Look at Bald Eagle! So amazing! Look at Animal 5550! So amazing! Look at Animal 5551! So amazing! Look at Siberian Husky! So amazing! Look at the monarch butterfly! So amazing! Look at a sleek black panther! So amazing! Look at Animal 557! So amazing! Look at Animal 5558! So amazing! Look at the baby elephant! So amazing! Look at Golden Retriever! So amazing! Look at a white tiger! So amazing! Look at an Animal 562! So amazing! Look at Arctic Fox! So amazing! Look at the sloth! So amazing! Look at Animal 563!
565. So amazing! Look at Animal 566. So amazing! Look at Giant Panda. So amazing! Look at the Red Fox. So amazing! Look at Red Panda. So amazing! Look at Animal 571. So amazing! Look at Animal 571. So amazing! Look at Animal 572. So amazing! Look at Giant Panda. So amazing! Look at Animal 572. So amazing! Look at Animal 575. So amazing! Look at Animal 576. So amazing! Look at the hedgehog. So amazing! Look at a fluffy Persian cat. So amazing! Look at Animal 5AZ. So amazing! Look at Red Fox. So amazing! Look at Animal 582. So amazing! Look at a curious red fox. So amazing! Look at Animal 587. So amazing! Look at Animal 588. So amazing! Look at the African elephant. So amazing! Look at Animal 5991. So amazing! Look at Animal 592. So amazing! Look at the elephant. So amazing! Look at Animal 525. So amazing! Look at the fennec fox. So amazing! Look at Animal 528. So amazing! Look at Animal 529. So amazing! Look at Animal 530. So amazing! Look at Animal 531. So amazing! Look at Animal 532. So amazing!
Look at Animal 533. So amazing. Look at Animal 534. So amazing. Look at Golden Retriever puppy. So amazing. Look at that Siberian tiger. So amazing. Look at Arctic fox. So amazing. Look at red fox. So amazing. Look at Siberian tiger. So amazing. Look at Animal 542. So amazing. Look at red fox. So amazing. Look at Animal 544. So amazing. Look at Animal 545. So amazing. Look at Animal 546. So amazing. Look at Animal 547. So amazing. Look at the fennec fox. So amazing. Look at bald eagle. So amazing. Look at Animal 5550. So amazing. Look at Animal 5551. So amazing. Look at Siberian husky. So amazing. Look at the monarch butterfly. So amazing. Look at a sleek black panther. So amazing. Look at Animal 557. So amazing. Look at Animal 5558. So amazing. Look at the baby elephant. So amazing. Look at Golden Retriever. So amazing. Look at a white tiger. So amazing. Look at an Animal 562. So amazing. Look at Arctic fox. So amazing. Look at the sloth. So amazing. Look at Animal 565. So amazing. Look at Animal 566. So amazing. Look at Giant Panda. So amazing. Look at the red fox. So amazing. Look at Red Panda. So amazing. Look at Animal 571.
So amazing! Look at Animal 571. So amazing! Look at Animal 572. So amazing! Look at Giant Panda. So amazing! Look at Animal 572. So amazing! Look at Animal 575. So amazing! Look at Animal 576. So amazing! Look at the hedgehog. So amazing! Look at a fluffy Persian cat. So amazing! Look at Animal 5AZ. So amazing! Look at Red Fox. So amazing! Look at Animal 582. So amazing! Look at a curious red fox. So amazing! Look at Animal 587. So amazing! Look at Animal 588. So amazing! Look at the African elephant. So amazing! Look at Animal 5991. So amazing! Look at Animal 592. So amazing! Look at the elephant. So amazing! Look at Animal 5Y25. So amazing! Look at the fennec fox. So amazing! Look at Animal 528. So amazing! Look at Animal 529. So amazing! Look at Animal 530. So amazing! Look at Animal 531. So amazing! Look at Animal 532. So amazing! Look at Animal 533. So amazing! Look at Animal 534. So amazing! Look at Golden Retriever puppy. So amazing!
Look at that Siberian tiger! So amazing! Look at Arctic fox! So amazing! Look at red fox! So amazing! Look at Siberian tiger! So amazing! Look at animal 542! So amazing! Look at red fox! So amazing! Look at animal 544! So amazing! Look at animal 545! So amazing! Look at animal 546! So amazing! Look at animal 547! So amazing! Look at the fennec fox! So amazing! Look at bald eagle! So amazing! Look at animal 5550! So amazing! Look at animal 5551! So amazing! Look at Siberian husky! So amazing! Look at the monarch butterfly! So amazing! Look at a sleek black panther! So amazing! Look at animal 557! So amazing! Look at animal 5558! So amazing! Look at the baby elephant! So amazing! Look at golden retriever! So amazing!